Professor Lakhan kama minta kasi ka South Rikulan kan arjabsan ulayo ban pinskem ikinongket kam jong ka way ka seng thamai na po ka Southwest Khasi Hills District balatip kum ka mau kerwat Socio-Economic and People Development Forum MSEPDF da kabaki buru ya kapang help one another and trust in God kabaki lapelong a woman hostel maulangper. Ya kani kaseng bathamai bala penskem do Professor Lakhan kama haringkat ki kintin sneng kintu kin pam bat ki jingket bok kirwiang ya ki nongyalam bat ki dukhan ha kaba la yo nongyalam ni President da uba Daras Ramsid General Secretary ba Bright Star Wanyang bat na kalyang Junkie Women Wings la yo President da kokong Iban Rilang Yau Pnya General Secretary kong Bahun Tengen Lang Yau Pnya ha ringkat bat ki weide kinongket kam bahakman na ki dong prepare bat ru na kabenta ki shnat kam jong ki kintei jong kani ka seng uba Doris Ramsey uba day u president jong kani ka seng thamai ulaong baka jing pelong ya kani ka makurwat Socio-Economic and People Development Forum kalong shibenta man kami banya ya ka rukam terai na ka benta ki kampan roy hapo ka district kumju ru banyarap ya ki ba shem jing jar hadong bat ka than baro ka wei ide bandon tak sur jong pai ba na menta mat pentiu menta ka dong ka than hei min de bandon pa nang ni na po mo korwat ke jongi po jong gedong ke tan ke jongi ba kuno min sanjur na benta ikam ba pha om namta ka kam namta la benta ikam ki basniu re mi sanjur namta ikam ba pha apo jong ke gedong ke tan jongi ide bandon tak sur shuanang ne na po gedong ke tan ke jongi om namta ban ni chuyo sneu ki sur ke ba nawai nabar namta ni shu penbut teneng reng de bandon tak nong rim ke baskem bat nong rim kepada sandur balong kepada janai ha bakuno impun piu ya kadong kathan ke jongi deha kane ke por ke bamta ngawer no khot ki barok kam tam ki prok ba ik bi jongi tre hakani por ke bal de bamta ban ye tre ta ka bha ho jong kadong kathan ti bun ba ti nang ni smat ngin sapan kha ki strat tre kam ba fer apo jong kane kadong kathan ngin pen kha ya ki sop ni ba fer aman isnong hariwar tuju hante po ronglang tuju apo ciliakung hante po motong dar kunju isotu ngin sa thau unit nang ni sikmat sa kata roy kapa hagan ni ka district hagan ni ka to chopi kapa ito na le na maka mero mo ka maniang kala tap kerhayani rai ni ku gi pa nila ne man ka banwara ka jing roy kapa na mata gitu ki badu ki basu na ni ha perkhat ki badu basu pa ba lanang ni perkhat ta ba ro ka ni om ani ka moto ba ni pe help one another and trust in God kamut bangin ya rab iwe bangin shania ha lanang ni ya ka ka moto na ngai skamba dep ka to ka de bra le nesnya kane ka sai ka long ka sai ka ba climb tam ya ha ni thai tamba pihak pergi ke nak kap nama tang syukran ini tamba syukran kan nama pihak lain sisa kipat ba ada man di kentai jaga nega distrik pihak lain hapstan di unit hapata yang ki balai ni kuat mantan kan nega sen pat balai di dalam kami bagi yang dawa ba sisu bahkan ni kan jing dawa jong kaseng kamde jing dawa jong presiden dan vice president dan secretary ada kai ting kan nega jing dawa jong ki ka nega sur jong kipat ba tagarang abangi ya cepat abangi ada persiapan yang kasih kuat tangman ai kacing kipok kibang ya fi tapi la antresh utam sisa kung mapila boy kamoto mapinira ibelewe patensanya hole lana don ule berkat paninga next yang aku no ka mabisdan lana pidan na mesti bakoi papila sedang ngatrai dan malam penla kata kacing de hakalenti mapia next yang bau ule dan berkat pani papi kam tam kinun kam jangan mereka sek kembali papin la atau scan mereka kau mereka sek apa klan hari ini kita agak time makroat yang bila ni aku mereka district Southwest Khasi Hills ini papin terishitom tanda-tanda nama rumah terus tiba ngajing dawan ngajing keren juga berobar ka ban banyak ngajing terishitom
pihak Tristom nama tangba pisong hayeng pimut penkenwan kejingkala kamla pelong ini suti kata pihak leci pipa pihak sutu ini balengi dan kakani kahok ni kada karoi kapar kada development bagi ang kamne kajing ai subhau MDC MLA le MP kada kahok jampi ba pide dawa ni nang mikpa nabar bon sen lara pim dawa ba mikpa no tangba election kan wan pi dengan pan bagon kan BJP sisen lajak de MDC ne MLA ne MP lajam kan masih kata kamlong nabar lala pi apa pi ai ka bon jampi yo dok mikma pi apa pen ni dan kam kene pi apa ni tapi ai dan pi penbiang nin ai ka bon jampi tamar umbi ban ai yang ga kumu risibel dan kumu fi kumu risibel abai ya ka snong ka tha ya ka ne ka tha juni ke jing tu jampi pen iengi ke ka plan jampi ban wala kumlo pi wala ka roi ka par hapo por goi ka district tan kata labi bokong kita gijikli ki candidate jampi dan de por company por election MDC penangalatan membership national state sewa di election MDC nin sutu klibi yaki candidate ba ka jing tu jampi ka roi ka par ba pi plan wala namata ka ne ka tha jampi